Kataki, lava mayai leva, ke whakakato humaluhi. Previously on Fact Checking. Ni o si tuku ata ngahi hulu pe mua whakatontonu ke ngahi whakamatala ta e mooni mo takhalai ni whakahoko e kau whaiwhekau o whikaak pe mua hukumalui. Ni whakahoko ai whakamamafa ke tuku aki hala kua whakahoko e kau whaiwhekau ni o pehe o hahukumalui mRNA o taungai aki tongani. Peko hoko atu eni o tala noa. Kulaka ke tu o anu afe, anu mamata e foi programa me televisão de TBN, de Tulos Broadcasting Network. Foi programa ene fai hanga hilavi ke taku humalui. Peka pa kulaka ke tu o anu afe anu mamata i. O kuhinga ya kulaka ke tu o anu afe, anu takhala i o kau mamata. Peka taha ngai takhala i kon, kono tukaki ne ka isivi mo tesi a humalui, ke kotok oni, ke tesi a tek tau tolu. Peka hu koe na te kage sivi ai whakamon manu, aia ko experiment vaccine kon. De wanga peo ai kon. Ko experimento vaccine kon huwag tau tolu itonga ni. Kone toki test ya di ho tau kakai. Paheme hoko ke tau kakai. Mate ho tau kakai. Kahana mo oni o tukaki ko ni. O kumooni nai kono tok test nai eni o hukumalu i a tek tau tolu. O kumatu akita mo oni pe aloi ngai whamatalani. Pe lawa be hafahi ngata au ilo ki mo oni. O gulahi ngai feitu lele e ala mao me ngai whamatala whalalaanga. O kawai ngai website at WHO. Ai pe he tampot ngai mo ui. Kakapate tau si off peki Australia. E lawa ke tau mawai ai Melbourne Vaccine Education Centre. Peko ngai whamatala eni me yai. Ke ngai test ke na to mo whakahako ke humalui AstraZeneca. E lo kamata i whangangeri pa kuma hufanga whatapu. O te ome me link kapa ufe mau ke ilo lahianga ke ngai whakaikiki. Ke ngai whakamatala en ke whakaikiki me whakateknikari e test me whakahako whangamon manu. Le hoa kai e tau mutua e whakaki kuma na ngai aki ka pehe ke tau mutua e whakangeri. Ia o fu whakaikiki au putu. Rako poini le asi test en i whangamon manu. Le as report e nia e ngai kau taha ngongo. Koe whakatata ko kau taha ngongo ko ta print. Ko stuku mai e ola lele o test na whahako i whangamon manu. Koe ai, ko pehe koe e whaiwhikau beri tau kolo ne te test i whangamon manu o ko loi ia. Pe kono whaha koe e whaiwhikau sai mune whinau ne test i pe amate e whangamon manu o kutoe loi mo ia. O ki kai ke ilo pe koe mao me whe e hong whaiwhikau ni a ngai whamatala tae moni koe ni. Tage, i hiri hono test i whangamon manu ne hoko mai rewa ki hono test i tangata. Iyo, na si e fukakai ne tomu a test e humalu i AstraZeneca ko eni o tau ngai aki. O toe loia e hono tala e kau whaiwhikau ni ko hono tok omi ke test i a te tau tolu. Ke face raki mo ua o test ko eni i tangata ko hatoko tahafe i Britania. Pena e kamata i e pereri ki me wano wanoa. Ke face ua ke he tolu na e whahoko ia e toko ni mamano me ngai whanua ko ni Britania, Amerika, Brazil, South Africa pe mo Kenya. Le osi whakakato ko toa eni pe tuku mai. Ko taha ngai feitu lere e malawa a maua e ngai whakamatala ki whakahigiki ngai meani ko Lancet. O tuku mai heni haki summary ki ngai tesi na e whai. Ko ngai whaunga na e whakahapa ke ngai tesi. Kono ngai ola, kai pehe ke ngai whakamatala mahau ina whakaki pe mo tesi na e whakahoko. Ko whehui. E whakahoko nai he kau whaiwhikau ni hanau whakatotolo loloto ki ngai mea koen o nau whakamatala ki ai. O gau koe whakatoka ngai. Ngai tesi eni ko pau koe whakahauko o hange koe tesi i whangamon manu. O iloa eni koe pre-clinical study. Pehe hikai malawa ke hoko atu ki hono tesi i tangata ka ewa ko whapapau ina e ola lele i hono tesi i whangamon manu. Pehe mahino ko lele ia, o koko at lewa ki hono tesi i tangata ka kimu aia. O iai hono ngahi makatuunga pe eligibility criteria o e kakai ke whai ai hono tesi. I hono whakakato kotoa eni, pe whahumai rewa e nau kore ki ngai sino o hange ko FDA ki whakaataangi a hono tesi e huhumalu i ke tesi i kakai. Pe au toi tapo check whakaauriki e ngai sino koe ni, e whakapapau i e kai hangahi wesia ki kakai e tesi ai. Pe i he lava e ni, ngau whakataa mai rewa ke hokoat e ngai tesi ke face e tolo i hono tesi i tangata. He kai ngofua e ke hokoat ke face hono ua o ka pauna e palparema e face ua ki. Pe i kai ke ngofua e ke hokoat ke face hono tolu o ka pauna e palparema e face hono ua. Ko taha ngai mea mahu ingahi ni ko safety. O kai ngata hono whimau ke whakahako a ngai tesko ni ka kua pau ke te whakahako i he whaunga to tonu o stutu ni a mau.
Kupau ke whakakato ko toa o mahino o klerei ke ngawe aki, kai tok malawa ke tari ke ngawe aki. Pia ia hiri eni, o tok whakafolau ke ngai whonua tangtaha. O te hanga e ngai whonua o makai i pete nau tari ke ngawe aki. O ku taktaha whakahoko ai e ngai whonua e nau ngai teskehe anau tolu ki mua pe tok ngawe aki ki ho nau kakai. Ka koe mau foki he kuotala e kau whawhikauli, koe fumea whakate volo kwa mo whakasetane a huhu malui. He koe fuwhaito, koe ni koe fumea whakasetane ko os talaki a teki motolu pia mihi tuanga televisione ko ni. Ai whainga ase ni ka whakate molo koe ni. Whakasetane. Ibo. Ka koe fumea whakasetane eni. Pe e whainga taa ke nau te sio ki hamo oni he kua kuhi ki nau tolu e ngai whamatala hala. Ka kumahau inga ke kai o whonua ke nau mea totoni mai ki he ka huhu malui. O tau whakataha mai he ahoni ke tuwha pia moluwa atu. Ai whaito'o hukuta ofi e kolona vailasi. O kui koe Oxford AstraZeneca. O kua whamalo lahi heni, kau toke tā, kau nesi, kau ngāue o i whare mahaki vaiola. E ngāhi whakauta-uta, moi palani lelei, o mou tuu whakatahai, moi potu ngāue polisi, hono whakahoko ai ngahi tūtuuni ngāue, o tau pāsi heni, he tau e taha, ke i kaupe ato ngani he ngahi whonua sii, o te eki puke ai, hafo i toko taha, i he kolona vailasi. Whakatauange ke kei hoko atu ai te, e tau, whelotu aki, whehūwhia aki, whetokoni aki, ki he o tua mahi. Kene kei tataki mo malu i pea tonga, he koe o tua pe mo tonga, mo tau toki a. O fuutatai o hinga au pute whakamatala ne whahako e kau whaise kauni i he nau pehe ne teke tesi a huku malui. O kumahino mai a e nau tae maa usia ki he wā i hala o whanonga i ha huku malui, pia tok whakangufua ki ngawe aki. E hoko hokot al polo kalaman i no tukot e ngai whakatonu pe fact checking o ngai whakamatala hala, whikau aki pe mo e huku malui, pe e wahe atu i he kahau.